Mukinyarwanda Robertinho yatanze interview nziza amaze gutsinda AS Kigali ibitego 3-1. Ni interview yatanze yishimye cyane ariko avuga yuko hari ibibazo byinshi azabaza ngi championa nirangira, azabaza kuri championa y'u Rwanda, azabibaza ubuyobozi bwa Rwanda Premier League cyangwa Ferwafa. Afite ikibazo azababaza ariko we icyambere kimuraje inshinga n'ukugeza Rayon Sport ku gikombe cya championa. Tugiye kumva interview yatanze twisobanura mu Kinyarwanda, nimukureho urushinge. It's not easy. I think 12 or 13. Yeah. Ntago byoroshye, ndatekereza ari 12. Oya, ni 13. Ndatekereza ari 13 imikino. Games unbeaten. It's Urukumva imikino 13 unbeaten, utaratsindwa na rimwe. not easy. Okay? Rayon, every game play well and win it. Rayon Sport buri mukino igomba gukina neza ikanatsinda. But listen, I have one question. But Umva ariko nyumva neza, mfite ikibazo kimwe. I cannot talk now. Ariko icyo kibazo ntago nakivuga nonaha. I cannot talk now. But when finish our championship, Ariko nidusoza championa y'u Rwanda, I go asking icyo kibazo nzagenda nkibaze. football of Rwanda. Nzagenda nkibaze ku football y'u Rwanda. Only one question, but it's not now. Which now? Mfite ikibazo kimwe kuri football y'u Rwanda ariko ntago nkibaza nonaha. Nzakibaza champion irangiye. Which one? It's not now. In the future, Tell me about the plan. Nzakibaza mu gihe kizaza. What was the plan behind leaving Aziz Bassani behind on the bench? Umva ubundi umunyamakuru amubaza ati ubundi ni iki cyatumye usiga Aziz Bassani kuri bench? Yes. Because he came on and then he seemed to be a game changer, you know? Kuko yaje mu kibuga ahita aba game changer, ahindura umukino. It's my strategy. Undi ati iyo ni strategy yanjye, ni uburyo bwanjye. You know, because I prepare Aziz for play aggressive with the ball. Kuko ngewe ntegura Aziz gukina umukino uri aggressive ball. Aggressive ni nko ball, ni nko gukina umukino uri violence, kwangiza kabisa, kugucenga akagukoza isoni. Aggressive bisobanura violence of something like tricks, mbese ni amacenga. Football yo kugukoza isoni, sinzi ukuntu kera sinzi ukuntu twabyitaga. Muri basket babyita end one, ariko aravuze ati ngewe ntoza Aziz Bassani aggressive ball. For play aggressive with the ball. Pour attaquer son opponent avec la balle. Pour dribbler. Umvije kwataka agiye ku mukipe bahanganye, agerageza kugumana baracenga. Il y a le talent. Vous avez compris? Et moi, Umva afite talent, urimo urabyumva. j'aime beaucoup le deuxième mi-temps. Chaque cyane ngewe nakunze deuxième igice cya kabiri. deuxième mi-temps, le Rayon gagne et marque beaucoup de buts. Mu by'ukuri deuxième mi-temps Rayon yakinye match tabaho. And Elenga, he seemed to be not. He Now, said okay, I talk about Elenga se ko yagaragaye nkaho. Aziz, please. Oya, ntago nshaka kuvuga kuri Elenga, reka tuvuge kuri Aziz Bassani. Aziz, Ademar, nice future. You know, Aziz kuri njye ubu ngubu ni future y'ahazaza. if I start with he need more time.
okay? ikintu akeneye ni ukumuha igihe gusa, Because our strategy today was nice. ariko sitarateji y'uyu munsi, uburyo bwanjye bw'uyu munsi bwari bwiza cyane. Okay? Papli, Aziz, reba papureyi na azizi. my opponent cannot stop my attack. Ekipe tuba duhanganye ntabwo ishobora kubahagarika. About that, rayon win again. Kandi kuri ibyo rayon yongeye gutsinda tena. What about Elenga? Tell me about Elenga. None se watubwira kuri Elenga? He has yet to Okay, listen. settle in the team. Okay, Elenga, have Papli, have Aziz, have Umva, mfite Elenga, mfite papureyi, mfite azizi, Jesus. Il y a beaucoup de joueurs, mais je vous te dis une chose. For the future, for next mfite abakinnyi benshi cyane, ariko ahazaza month, next year, mu mwaka uzaza rayon go working with rayon ikintu izagenda ikoreho ni 25 players. Now we have 30. abakinnyi 25, ubu dufite 30. 25 players. I need every position 2 players. Okay? nkeneye ko buri pozisiyo yose nzaba mfiteho abakinnyi 2 And 3 goalkeepers. Each score. ndetse n'abanyezamu 2. Correct. After 5 months, I am very happy because nyuma y'amezi 7 mu by'ukuri ndishimye kubera ko I believe too much in my fans, the fans of Rayon. About that, I come here. ndetse ndabyumva cyane iyo abafana ndabyumva cyane iyo abafana bari kubivuga. I accept after Simba many of your proposals, but nyuma y'uko mvuye gutoza Simba, abantu amakipe menshi yampaye proposal, yampaye ubutumire. the fans called me of Brazil many times, coach. Ariko abafana barampamagaraga cyane muri Brazil many times. Please, we need you. Ngo please turagukeneye cyane. We was champion, etc. I accept about that. Ati turashaka championa kabisa. Ubu ariko ibyo bintu narabyemeye. Felicitation our fans, Rayon Sport, my players, but at least mu by'ukuri felicitation ku bafana bacu, ikipe ndetse n'abakinnyi. Robertinho, avec my staff, prepare. Now we build one strong group. Ndashimira technical staff ya Robertinho kuko twubatse ikintu. For the future of the club. Twubatse groupe, kandi groupe y'ahazaza pe. But I go repeat again. When we finish our championship, I have. Ariko reka nongere mbikubwire, nidusoza uyu mwaka tugasoza championa. One question. Which one? Mfite ikibazo kimwe. I have one question for Rwanda football. I need to listen. Mfite ikibazo kimwe ku mupira w'amaguru wo mu Rwanda. Nzakibaza hazaza nyuma ya championa. What they said about my question. Icyo bazasubiza kuri icyo kibazo cyanjye. It's not now. It's about the schedule of the league. Reka mbireke nzabibaza ikindi gihe, ntago ari ubu ngubu. That question is about the league schedule. Listen, I don't talk. None se icyo kibazo ushaka kubaza ni icyerekeranye na league schedule, ni uko bapanga calendrier y'imikino. I have one secretary here. I go ask. I have your question.
njyewe iyo ni sekire yanjye nzagenda mbaze ikibazo kimwe When we finish our championship, nikirangira okay? About Robertinho in Rwanda. Why? But I cannot, okay? Yes. One day you go, listen me, okay? Yeah. Now you are 8 points clear at the top. You think you're winning it? Listen. umunyamakuru aramubaza ati uretse kugenda ubu ngubu ufite amanota 8 urusha ikipe ya kabiri, ese uratekereza ko warangije gutsinda shampiyona? Listen, rayon now have time for recovery. It's not easy. I have. Aramubwiye ati umva reyo ubu ngubu ifite igihe gihagije cyo recovery kwivugurura. Overenga, he started. Reba nka Ombolenga. Have a pen. Ikibazo. Good. Roger, have a pen. Reba Roger afite ikibazo. My goalkeeper have a pen about too much. Every time 3 days. Kandi nukubera match za buri munsi buri gihe match ebyiri cyangwa eshatu buri gihe iminsi 2 match 3 match. Important game. 3 days important game. Kandi tena ugasanga iyo minsi niba ari nyuma y'iminsi 3 ugasanga ni umukino kandi w'ingenzi cyane. 3 days Robertinho need to win every time. Ariko nubwo ari iminsi 2 Robertinho bikarangira atsinze. Alhamdulillah, thanks God, Robertinho won again. Alhamdulillah, ndashimira nukuri Imana kandi ko Robertinho yongeye gutsinda. Niyo ngiyo interview ya Robertinho abagejejeho none nyuma yo gutsinda AS Kigali. Baragira bati ngo ese AS Kigali niyo kipe bari baduteze, ikipe APR yatsinze ngo Akayitsinda igitego kimwe, iyo kipe ngo ntago bayibatega. Bareyo rero baraye neza cyane, namwe murare neza, turabashimira cyane, mukomeje kudukurikirana n'ibiganiro byacu, turabakunda cyane.